Салом алейкум мардум, ма Париз аз Нью-Йорк. Дордаш, бачо, охирон вақтоб мошеннику бисёр шудан. Обычно рӯзои шанбе, якшанбе занг мезананд она. Заказа мегири, заказ отмена меша. Баъди отмена шудан SMS мебиёяд, ки тун ба забони русӣ ё тоҷикӣ ё англисӣ кати савол-ҷавоб мекунанд ва код мебиёяд. Якаби шумо вай кода метен, пулотон восстановид меша, бонус мегирен, немекин чи. Ино ҳама дуруғанд, мошенниканд. Водиться накунен. Медурян сразу банковский счетотна дига мекунан, пулотона медизан. Бо баъди и кор шидан ку дордаш занг назанем ки дордаш бо аккаунтотона маҳкам мекунан. Эҳтиёт шавен. Не дордаш, не Амазон, не GoPuff, дигар ҳеҷ вақт шумо да тариқи SMS ягон хе код под намепурса, занг зада кодам намепурсан. Мошенникан ваё. Окей гӯе, нашид ягон зам англисидон ҷуръатон да конференсия кунен, гап занен. Салом алейкум.